Katma Iran Persia ya karui Amerika ber Israel kanang hit. Ka jengjot jong ka Iran ka bom la syu banong lani ban batai. Ya ka sahid beneng jong ka Iran la kontrol lani dominate da ki sipai Amerika. Haka laitrik mentau benai ka fighter jet jong ka Amerika ka F-15E Strike Eagle. Kad bakadang su haki benta jong ka pedeng Iran kisipai jong ka Iran kila kruat ya ketika jet maslak berkekemding haka juga port cacu pilot but weapon system officer kila yo ban ijek na ketika jet ma daki parachute Henry namar na kenjang ba ka jinghab jongki Kimsem lahap lang hagaju gajaka. Maria tip yakani ka Iran kalapen beraya kiripai ba'la ni kisipai. Lada manu bayo karyo kam yakite kisipai Amerika. On aide ka buskit kabahe sanpo. Hadu new pusan hajar US dollar. Berbat sipai badriu pai ba jong ka Iran. Kila ya be syakatay ka jaka banwat baniyo ya kitay. Yaw pilot bad officer jong ka Amerika. Kisipay Iran daki suloy. Imat ki padbate daki din totang. O Donald Trump mula pa daki pautali ki jetma. Kan tubro ya ki helikopter. Rengkat ki hajar ngut kisipay. Ban ya kerwat bersengit bat kisipay Iran. Kad banawat ya kita badang sakba. Kad jengyele kalalong kabasyirkay. Kad baki sipai Amerika kidang hiar kandau banwat ya kita badang ja. Kad jengye kerwet habreng sipai Amerika bat sipai Iran. Kalalong kabala isyirkay har. Ka Amerika dakabor ban penyo ya ki brio lejong. Dagi pautli ki jetma bat ki drones. Nasun. Hajar ngut kisipai na kandau. Hapo kahinyo kanta kisipai Amerika kila yo ban plat yo pilot. Bad hadin saupo pra kanta kata gadai haka step jung sniu blay santrik. Layo pat sa weapon system officer. O Donald Trump muang bakani kadai ka jing yakun pelajem kabasyir kaitam maka history jong karui Amerika. Kinong Iran kibalak milenti banyo ya kasan $1,000 menda la syutakiyar. Kancing yap hakani katma Iran bersya Amerika bat Israel halu kan trik jong April arajar arpun rio. Kancing yap hairan kadai hapedeng ka arajar nyo pun rio hadu nyo jar lais pangut. Kibamin sao kidai arpun rio jar sanspa. Israel kancing yap kadai hapedeng ka arpusau bat life sangut. Iba mensau kidai hapedeng kan rio jar sanspa knipsau bat rio jar kendai spa santwe. United States of America kat sangut kibalayap bat sanspa apo kiba mensau. Lebanon syajar lai spa saup sangut kibayap sau hajar saupo kiba mensau. Iraq yap shispa kendai gut. Parlok sa comments. Next, ladap sunat di channel jonga sa itu lagi parlok jongpi. Ladapin sunat sa itu nga story telah London.